Dengan nomor syarau kalau muncungan nomor lumu tale kami yang bikin mami na nomor indra baka bidi benda kata sunga ne ada muni mami sabaro buli bikin mami buli na kam nani sini ko mai sai na be bo buli ni ngai tumbe ko salah pati ko na be ngam salah ke desa mami na rawata kina nambula bala tanai la bala ki mami salah ko cikin ko don singa ke mami na ta bikin muni ke mami nangan rawata ngami pola ita nangan de ke mami nomor ni pola ni bo na bali na nomor ni be pa kalu ngata ke be bo bali ke desa era sang ni tikuraw ne kam nani sini ko na be entre raw dulu mami sana numero tara ngabe ke muni tamang ne kam nani sini nomor ni wasan do ko dite ke mami tu ngai kacu ngabe ke mami na kakek ke dengan dona kerene na dona kita ina bali besar na nomor ni lolong imam suri ke muni na kalau beli muni alo tambu gera nomor ni yang lo sok soal itu rumah ini main dan kesalawat ke kiman so ko ni so kalau ni karabi ke muni cisu be Kuna kutosha wakati itu Mula
kabaga de sere ono bina ka tsubi ke to ya kan misilendai soliti ko ngalala ke brain do be tukunialo se ndo be wado do tana kalu ina dona ka ya dona lo mani madongo. Praise the Lord. Hallelujah. Many. The only way to show God how we appreciate His love is please menonton ang dua bata. Why we have nakatakan na kilo na kami nakandilay. Okilani sensar ni doon na kao ang lumang gawa siya. Yo tumanda na nung ulabi at ko nga na kilo. O binakatanga mo ito ko na binakanikalo. Baleta kaya kasi na nakalo. Kila saya nak buat tengok ni rai ni bola saya nak tu bola saya nak bola ni dia rumah tu balik. Bapak ni nak takkan ni memang aku itu nak lawan magal Saudi kero bela koya kibol kina kero lagu bende mau kero lesok dawana uoi kero wabi nak takkan kito sota kero marutak na nito bisota raki dinan nila kaleka nga kero labet tati ko na kero wang na nakataka baleta ni meron ka na sa kayo no dati ko na nonda maswe na bisi nga dabe na nunito labet tati ko na nakalo sa sando na ka marutak ni dabe na numeno maso ayaw nito dami tu kena bisi sang mi ba bisi na sa Orang mas batul baba na loman nito si bena nuti ondo ba bena kata ko ng bola kita sa ba musili na no do kreti ko ba na klo baka mataka na sel prondo men mata ne din haram na uno to bese matiki klan dito bese matiki ira sen lo bota na klo kata kira rabili takir sensara kila servo bota na klo wani ngana kau yang kasar tuber yang nondo tombula kena beka to ramo se whatever little thing in whatever way yang pasti kena kina na fila mo na ramo to babi na tadi na kalau Saudi ne kanin temate murbe kanin rekero la ko men no mane ro ba ko tamanya be ya donna elo boli kai rende kina meu semati oleh subhana baru bina takani mo baka sama te mbaka mau masuk ako no sana no rata kina no pas kai ya libe ya oleh kanan rende kiro la ko rumah ang ba bina takani bonga bos seranga mai naklobe o zena nasagling sama liga kina nambule pala kan tevi guys sengan ko takana nambule pala bina katamo ko mise endona ka tarana makandial kere ko ya ngeke turang me kapo ni halitan yo na dia tam au tam yo kai an ba
bin nakatakan nakal no nondono tuk ndo suleve ndo na yalo no tabu kalau tal meu tikunga ndo na mo au bin nakata meu sembe ke to kem mandi ko belakang renda ko to kereti ko bana kalau kuan nilai itu merata nimbale tarna mberde akan mali ngalalo amen bagi ni nakatakan di sena ni bale ni usanga ko ka usa bale usanga to usa malu bagi ni nakatakan na yalo sabu nakalo beria ko dia na kena nanguni sala me urawa ni tiko makina na loma ni bai no ngara ko na bisi o bagi ni nakatakan na kalo usa telbe na yalo ni mole wa una na ko ke ro mata tal mai na dona wesemati semata senen ke ro rawata na ro ko mata au la verdad au ko kate ko na ko bina ka na no itu ko ni ata ka ken kalau sen serangan ni boleh dak se me ubiti ke na tuna bina kata tiko na bina kata tiko na yalo nilonga bisi mati ena sangaya ena sanga ena bakatara ndona ngunsa ora lesmai tiko na wata kena na bunga ndona mandami kena kambi mi na fellowship tiko wata keko ena bisi sema ka chantal na kam na nunga meno wasea obvio wasea ngana itu ya ketu ya kana no wasea tiko wasumando kana no forward to fellowship au ke bakasa wotina bitu se wal na kalo to fellowship au sa maro ta kana to mesota to mai waga dorti ko na lo wale swinga kwana kalo na ko bi ke no na veve ena kalo amen ombo tele tu maro tra una kaluna ka sini kuwa na ubina sarwale una kunyalo haleluya mbole le bo bekenda ni mo to bole na nonda mbula ni mbauta na kalo haleluya ta kapuni ya waka na kalo ta toro wala kai why praise the lord why haleluya ta sababa ni na ka chiki no bona kalo ni chigona ngona na patarana kalo menda labo tu rumah nangonan rendre merami sulia wana nonta pakambauta indona opportunity me baku ko te kina me tumbu kina me kandre ba bina kina na wakana era nonta mbo vi bati tumbu te kina na kalu ningona ndala ko te kina na ngonan rendre praise the lord ke raura tunga nampula use te tongo tuna te diri daga diri subu kangan sowata kalau ngani good times and bad times itu sama le tapsa kana kalu enta ko abdi bina katiko wa na tuku nyalo tuna ratu ko kimitan dan boleh kena tu to chine nawe na kabili singale emeni do talbe ken to be tu na dorakani dan tu tingan to be say praise the lord amen ko bini bina ta tuna kalu na sila bina katiko na sudah tu na ban boleh rai ko na na nona binakana kalau sebelum dia datang kalau di rondo musuh kapau cuma sana yang musuh orang bimbing cuma orang bimbing au gay masuk lagi cuma nak kalau bentor lah tanpa mati dekat tu boleh terni sawar kita pernah bimbing karat bukan lah kalau mati wal bentor lah terni dekat au gay bukan bimbing datang kalau gay akan ambil bicu mai tak kapan bisa kapur besar au mani boleh sar makin au terkadang nunggu marau nunggu wajib ada dan juga na wajib walau bapak na tapi nak kamu supaya bisa untuk masuk ke juga na kalau na apa bini bina katakan juga na nona lolo main na nunggu cuma main penuh apa pak na waktu bos siapa sate buat apa pak cuma na no itu cuma makin na saya di boda cipita juga kena gas na bos sate buat apa pak sate buat bolor lagi sangat juga lumani kamu dah sabar kalau tu nak guna gay bakau cuma nak kalau nanu kira-kira mau ikut tali nanti ikut pun yang dah gay
seri cunga boy na maksud boy na Naka eme sangere na pinakan ni kalau kalau na kinando cuma kan sabot cunga ko bibita na mara mo sa lustale na baka bilibin na kalip na baka dari cunga na kalau baka bilibin na ating weekend to mga luwa bikin mo na kina bikin to na baka bilibin na kina to ko ni cunga fugi ni cunga na taga pinakan mo kina karabi cunga na kalau to mali ko na bekan mo na cunga kan na siya ko baka bilibin na kata cunga kalau mo na pimarloy na salah tigikan na mure na bekai itu lo man araw kinabigan na naman itu walong baka na dua tali neka meni naka na wale wambotan boleh wale tuna na tumbula tubinyang na ingkase presolor ko asala ile sarmo ko na puno ko taba ko bili ka tsune mo la tabu asala butu ka kene mo ko mata tabi na kasar tinga ba inte bili ka tsune kene talon no ne mo tambu sa reda sarat sira ka taya la ko na bunu ya betani le sala butu ka kene o tsima praise the Lord itu sama bina wale mungkasi na tunya la na kami singa dai haleluya kum sabon ni bilang sigo na demi fellowship hey na buni tabi sama ingara birawa salamat juga na nomni na baru listan tibi bitin baru na listan na ni mami bako to tirai na ni mami holoma na lai to so mga binatalangan ni ingara gadi praise the Lord do tabi kita to ni interne ngai to be say haleluya naka praise the Lord tu sa reda mandan tu foundation tu sa tarama ka ba kulting singa na leso nga tu taramay na sinatambo may waliloto na bukungan niya buni bakang boto tu tarat sumay na no tu ya buni bakang boto na scripture same cikan dua Psalms 11 tinay todo kami bici ko na ya buni ko ambota ito to tarachi ko paleta ke pakai esenga tunin dona yabu ni non tambula ni garapa na kalo na kanayado enda na pakatun dona Land Cruiser lako nga man doni baka bubuli bo da kuite kina nakatalamain do na baka bubuli bo da kuite kina enda na bidira kitu nga kana soata praise the Lord wole nga mai to sembadi ya vake machi somu nga na noto sembadi ya somu na bachi ya abadinis isengani indua na ya wetiko mitakeli tu ni non tambula same tini kan dua tingina tolu wili mata kele mai rua tolu iya bisa talara kisar na yabu adawa sana kita karawa na teman kaya lu aku serang aku nadawa na kita karawa na teman kaya lu dun kaya bakai talara gitu na yabu ni non bekila mata kena kalu kaya bakai seni sarangan itu na yabu sembere ni vaca kini malam malam tamata wes senga sarangan itu na kaya itu non bula metau ko tokai me bata tu non nawe kini malam balik dua anak kani bi ba to boleh elang mai sa darong pasar tu ngai kya dua anak bi bosaki wango sendu anak bugi wango ibale senga di manata tos tak kisah anak bolio pra praise the Lord bateman yang go di senga sartungan itu na yabu metau rikenda toka mendarawa di steady talking mitakele tu ni non tombula ko endaya balaki buka toto dongan itu belang mai sa tu sa tu sampai di bosa-bosa sarang praise the Lord ko yang go haleluya anda to satara cuma na to wuli ni ruwa ena buru makayaro ruwa nga na mati itu ni rama ke na mati itu ni buto sande chilabe kende to mati itu ni rama makena iliu na kalau saranga bate ki koya mati itu ni buto makena iliu na siatani saranga na tebor ko saranga na kena iliu praise the Lord
Wengo. Enda tau reida mai na masuni turang. Kecigo na magi waseon no. Waseon no? Iya. Kau na masuni turang na kena I teke buwe. Opsine ve la ko todo sar na masun turang cito bobina ka to ko ya. Apa ka to kai chigo na masuni turang. The Lord's Prayer. Praise the Lord. Apa kata buli dir to kina tisepeli na ngone turang o Jesu Kristo. Amen. Na kene teke buwe. Teke buwe bata na masugo. Verse 9, tiga udah pada cikgu dia why? Bro tak sarai ke? Tamai ke mami mai lomalan. Praise the Lord. Kini mai bale. Nyo sembera nyo dingo michisu menomu turang nomu ibakambula. Odei anomu turang atu ili. Sia mati ni tuda wa watukin. Nyo sembera ni dingo michisu menomu turang kanomu ibakambula. Kini balo kenta boy. Kenta go ni sembera tu minta mai dingo michisu menonda ibakambula nonda turanga. Nama suri turang angkat daun tabu tunga apa sambalia, na daun tukuna tunga apa sambalia, jadi tu dengan nama itu oke, tu tabu mata nama suri turang ada tu iya satu, tamai kemai mai lomala, iya kelapa kabinaka, kelapa kau sembere ni sudu wow, sembere ni odingo mi cisu menomu ibu kambulan nomu turanga, mati ni tu tabu igual lewena tu, na mati ni tu di buto, Tempat itu mai kai tinggo, tamai ke mai loma lagi, nama suwe si nonda tu, nama suwe non ranga, oira na lube ni kelo. Tua sare tamai balele nama ta sau tena tu Bible study, na choni wasin do tigine tin karuai. Na ibola ta bubuga ni sini bukan mata takasa. Na ibola ta bubuga pertanya bukan mata tak. Beir kere nga era sabo ang buti ko sanga. Choni wasendu tigine tinikaru. Asulia na kalo indo naka. Kere nga sabo ka ko ya. Iya. Asulia beir ko ko ya na agora na kero. Okay. Beir sabo ka ko. Right. Dua cikgu mana kena labe bukan pertania. Nanti orang bunuh kau tunan duin kini. Ini bentar main no. John chapter 1, verse 12. Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. He gave them the right. He gave them the right. Sulia ko ay bira nandun doon na natawa na mo wawante award now. But to as many as did receive and welcome him, he gave him the right, the authority and the privilege to be children of God. That is to those who believe in. Sarah. Believe in his name. He believe in his name. Sarah nga. Solia na kalau beira. Erapakang bauta na yan na nandundun. Solia nandundun. Na kung apa na tigina apa sa alit ko na iboltang bukabit. Alit ko na po iboltang bukabit. Praise the Lord. Sin chikuki na ni Solia na kalau nandundun. Nandundun may chikuki na but they left it out. Option kila ba na dapat. But very important,
bibi saranga mi chukina ni solien na kalou ve ire ra bokam boti koya nandum don meraya go meralu bepa kini bala na ngona enta samai vingo makira na ngone turang o Cisu Kristo meno da turang non dai ngambula sangai o kati kenda na kalou vingo mi kenda na kalou menda lubena sangai rauni to masu ena maliono tamai kei mami mai no malai ginda salube ni kalou dina sardinga bakai bali weekend na masu iturang walin turang meta kalibu na kalou tamai kei mami mai lo malai min bala tamin dalube sile saranga weekend na kalou batay ko na dundunya sarang ta kalibu ko kina ko kina Roma apa tamangu nandundunya sile weekend na kalou sengi raw nindo e kautatan nobody can change it, nobody can take it away bata saranga na kalou saranga batay ko solia amen Dua me pakai bia pakai kuritaka se dua me kai dona ka praise the Lord se dua me tarong dona ka ida to be wase tingago praise the Lord sama tata nawe sama tata praise the Lord. Haleluya. Yang go ada to na rena go na tikinan go bata sona mo na enda sapa ka sambu-sambutaka na boss ni kalowe na laro mo tamay na same 5 sangaw Psalms 50 verses 16 and 17 I think. Doon asaray na Wilmay. Cikon itu. Iya. Ia pikira na iwala-walada sa kaya na kalung at abusuki usat kundagina manungunaw. Kasata puta talaga ang usul ano mo biyalala. Niko sa tati ko na ito muli kasambida kinaku na nauwas. Sabi na ko, natikini bola tabungo, baka matatagabikin ito, veira sembera ni rasudubo, veira tiko na mati nito ni buto-buto, senga ni buka tarana kalau saya kung dikawango seni solia nan dondonu veira na kalau merabuna takana na bossa no na kena babalay ko ko kena baka pertanya please Psalms 50 verses 16 and 17. Pero kena baka pertanya don me chiku kina na posong go right. Yeah, 16 and 17 please. But to the wicked, God says, what right have you to recite my laws? Will tell to the wicked? But to the wicked, God says, what right have you to recite my laws or take my covenant from your lips? You hate my instructions and cast my words behind you? What are you now? 16, 17. But to the wicked God says, what right have you to recite my statutes or to take my covenant on your lips? For you hate instructions and discipline. Cast my words behind you. Sabi na. Sana ni sulia na kalaw ng dondonu wala tamakay bala-balada. Me wasea, se me tukuna, se me bunau taka na bosa ni kalaw.
Praise the Lord. Sagaranya ko na kinabindi Berarti kalau serang ako sa tingong ko. Na kalau serang. Nano wala mo malis talaman na natutong mo na makaw. Na kaya baka vitalya tigitungan na ruto. Baka vitalya tigitungan na sokalo. Kwento mati-mati ni binakatungamay. Oh, may. Baka itabi. May lew ni kwaya. Lew ni mata sere. Isen. Nung tuloy mo tapos sama ka matatakasan sila ko bikin ito. Ni seni mo kataran na kalo na tamatay wala ta. Pero ito kay ke na tamata ko isang lew ni nona mata dito. Sinindo nandun doon na tuwa me bunaw taka na bossa ni kalo. Praise the Lord. Tugutugong bimbi ito po sa tugutugong bimbi o kaya na kaya binikuway. O bitatang doon na kaya mariting wango. Kaya kaya lako maindua. Sembera tu ni baka mulai. Sembera tu ni bingo mechisu mena natura ngano ni baka mulai. Gay may buna ubi kaya tu. Kaya sa tiko binaka man ang matintu ni butong-buto. Kita to sa tiko na matintu ni rarama. Mengay lako mo kaya mengay may viewers saving kaya to. Lako may buna ubi kaya to. Rawa ya? Sini mana nonton? Iya. Kini kalau kita nak tarong na message mo ikaw may be. O dia sulia ba na message? Mga naman na kena ilum. Ikaw ta may be ko na kena ilum. May wasa kina na itugu-tugu may tugu na tiyong mo. Praise the Lord. Kaya tu sana biar lo taruh kini. Bukan bibi itu sakila mai go kani bola tam. Sabang mata takasar tinang kani bola tam bikin itu. Praise the Lord. Kini karu go. Na tamatang go. O koya embulati ko ena beidun rubi ni kalu. He's living under a curse. Dong bikin tu sare terau mai. John chapter 3 verse 36. Johnny wase tolu tikina tolu sa bulkaon. John 3:36. Yeah. John 3:36. Koya sabakang bautan na lubiana. Yeah. Sa rawatan ng bulat ng mundo. Right. Koya sa siya ni bang bautan na lubiana. Yeah. Ina siya ni rida ng bulan. Yeah. Sa tiko nga bi koya. Sa tiko nga be ko kaya na duro di kalau now na no more translation ko di kan. That's 6, Iyo. He who believes and trusts in the Son and accepts Him has eternal life. Iya. Already possesses, but he who does not believe the Son and chooses to reject Him. What happens? To reject Him. Will not see. Will not see life, but the wrath of God hangs over him continually. The wrath of God. Na durni kalau sa tunga may koya. Sangere siya Ni lang man tamatang ko may bunong bikin to. Lang man tamatang ko may viewers say what kikin to. He's living under a curse. Na bedun rubi ni kalau sa tunga wa. Amen. Okay. Betul ko dito Bible study juga. Itu apa tahu sih itu raka. Kaya ba bali tartaran na tamata may bukan dewa tangan ako. Ko may sama-sama. Mas. General itu tamata ko tunga may lenga tumay na uru-uru ni buto-buto. Kaya may bukan dewa tangan cukup bikin itu bina. Iya. Bali ko may sama-sama may cukup may wan na ilum. May lulung may kinokang balat may bukan dewa tangan na itu mula ko sila itu bina bikin itu. Itu rawat kinokang itu. O koya matanga may lechu ni matritu. O koya sana matanga may lewa chu ni matritu. Kaya pakai seni lewa chu ni matritu ko sa chiko ngai taun taku. Yang mata ni kami tak ko may sasanga manta may long. May sasanga manta mo may long. Sa ti ko rawa iloma. Sangai ra ni may bi wasi. Yung sa ti ko may tumba. Siya nga sarangan induran dundong ni tuba may wasi ndora ka.
Cuma nang tupo, itu jalan may wajah tak nang tupo tak. Nang buto-buto nga. Siya nga na ilong. Na ilong ya, na ilong nga ni buto-buto. Na message yan o na message nga ng buto-buto. Tatodo kayo buto-buto kirti. Ni non ang pulo mata nga yung buto-buto. Kaya liyaw ni matin tuni buto-buto. Nakatodo kayo ko tamay, nakauta ka nga mayroon na matin tuni buto-buto. Siya nga sarang nito na rara may ko tamay. Babala message siya nga nito ng bulay. Siya nga sarang nito na katugi. Siya nga sarang nito na katugi. There's no anointing. No anointing, no life, nothing sarang. Mamada. Untuk nak pakila kami nak kau kira ni. Tapi kan dorang itu sungguh di bunuh tiga Indo yang mama tu untuk nak pakila sarang. Men, sungguh ni buat dry. Message buat dry. There's no anointing, no power, no life. Siang sarang dia tak kau Indo nak kami kira. Amen. Amen. Bambalan kasi kami bicu kina weekend na tamatan da era varorong kina. Yes. Bunau se tamatan da surya tamai memai. Yes. Yes. Who you open yourself up to it? Yeah. Yep. Santun binang searching ako. Bon balik ako ya ni kota tadi tadi nak kasar cukup Iyo. Tangra kali tadi. Iyo. Bala tadi siya cuma ko na ni. Iyo. Yo ko endo tadi na puro cuma Iyo. Sangat talo ko may basura kali na kayo sa ato ko na cuy. Iyo. Betul kasar kan kapan namanya? Nang buya ko ng basura ka talo. Iyo. May bos-bos sarang. Betul na namanya kasi nilaw may butang wala nga. Bravo. Baru sa. Kaya pala pa nandi na ko sa ato ka raw gori. Ko tali talo. Kahit kau tali talo pa. Kung ayaw mo sa ato ka raw gori, may alam na mamaya na nakakita tala pa. Praise the Lord. Berkala tahu kan. Nararamat lang sa atin kung ranikila ng tumbuto. Biasa nga. Biasa nga. Bukan ranikila. Kamu tak tadi kuat tadi, mornya kamu tak tak kena tolak cepat. Orang ranikila. Ya, discernment ya. Ya. Nah, mau tolak cuma ya yang bahasa Arab bisa. Ya, kan menda sabatawan ni kiatu bina sa chunga bana bosi kalo. Pasar nga ko. Kaya ka bimbi kina ningono ko sa social media na kuna usala ko may be ko na. Ni orang mata tan pi kuna ya mando ko tan kuna na listal pa nung volta mo na liba check ta kana kaya to kita sen skin volta mo. Ya, na tamay. Ka bimbi chubi ka da menda na base ta ka chuna kanda rongo ka sen kanda be bata na be ka da bana bosi. From the word of God. Iya. Kembali tal balatan nabi kuno cuma orang Cina. Mereka pun italar karena naya saya berarti cukup kini. Lalu nara aku cukup lebih mata kali pulau. Pulau roh atau nara ida. Iya. Iko mau nabi istilah tadi, iko mana pun tahu. Betul kau Indo cuma nak kayak jam kasang. Kau nak kasar tu kau salam bin itu ya. Talar kata kalau kau Yung go mukha raw ko ikan sa tugon ng gono. O siya tala ni mandua mo tugon raw. Wayaw, raw ni dala no ko ibo kantiao. Rodita no ko ibo kantiao. Kaya nga sin rodita la ko ngo. Kaya balong bali, na Bible study ka ko tuta ka batsikong ko. Ni sawo ti mango. Kaya ko talita ka chini na tunu do bola notes ti ko ro ni lala ko tunduk yan. Dole suta le wana pos ni kalu do ke lecek tak. Kanji na chiko ko na kaya tubuni chiko ko se udu na chiko ngama induruna. Dole cek tak tang na pos ni kalu. Kaya kaya salamata na kaya to biwa si taka chiko na kaya ni kuwa kaya biya kaya sa utian. Salamata kaya na pos ni kalu. Okay, itong reading ko. Kaya kaya bimbasay. Ngwela na pa na kautukuna, mukhang botang na pos ni kalu. O sinasaray naman to katakang lutunan. Amen. Betaya, safe kino yaw, safe kino kemdo. This is something karantina sa na bimbing na pagkatawa na ilong na siya may takanati ko na ko sa nikano na kaubiyawa siya mo ikon yung kintalawa nga bang ng Facebook na social media doon na nung reda bukan lilay na turang rawasya may nabusan ito sa ilebo nga na marang korsa pagmay may rawasya chung may nabusan ito but then doon nagkataltal wabin binakta ka na beso yung boni banday takyaw nanona nailong kung isa reject ta kami kung nirungo na marami out of takikwa sana buka wakila
Opo ya, doang anak na background man tanga da sena mitile ko ya iyo. Leken karon sa tiko be ko nelo mo ko na disanta. Le tu tungo e bando ta tunga main wa kasama e sena ndo anak bagabuna na ya lutam. Ana ko be wasya. Me ndo ngara una talema na bon wonda. Da barro kin beleta. Oh, ndo sing ngobang kemendo. Le bun marra be wasya tu mo ma sabe wasya. Sabi ko si kung ano ito ko nang the same thing ko nikila ya na from what the source. Iyo, but the babi ni nakatakan ni sa tiko beken that anointing na ilumya no bakila sa nga gosya. Agos. Of the ko sa nga. Ausa naman da nikila but nakaya sa ito bioch ko nang mo. Amen. Amen. Bande tak kasaranga nanungu nakaya ndobe wasenti ko kani tukunti ko ndo ela ko mai sena ni sitiko na loma ni maten to kilo he or she has no right whatsoever to share the word let them ni ko se sana ko man me duruma tiko na non loma ni bai na ber ni wasena non Iya. Betul nggak duran dinele bu, budi tak cuma temor weekend, minta kapu ni kilai. Nak kena pakai vital, jadi kena soli tu ni guna we. Me, dua ngai laku tu masuk di buan, tu singkela cuma nona background, tu singkela laku mai pay, saya buat tu we. Praise the Lord, mai pay usiti. Yo, enda tu sama kami bila kan enda tu sare dia cuma mai nak pos ni keluar we. Kau yang buat. Untuk sahabat jin-jin tak cukup nak bunyi singan tindai, nak mata kau sember ni bang mulai, nak mata kau mekua serangai, ni bunuh takkan musim kelu, bukan bibi berer sahabat mulai. Kau yang mata ngai ngadera kenapa kau mulai? Praise the Lord Obina kata ngar, boleh cikgu di mulut tabu kau, misal sini kita nonton tu songguan, usini betul kita tu buat ini. Praise the Lord. Nasame. Saya tinggal Nasami, Psalms 5:5 and Psalms 7:11. Same 5:5. Psalms chapter 5 verse 5. The boastfulness and the arrogant will not stand in your sight. You hate all who do evil. You hate what? You hate all who do evil. Ya. Sabi dia cakap, kenapa kau bici? Ena siang ni wabutu, matamu ni, uir na liya Bodi sa takir ketenga, ersa kita na iwalwal. Sabi dia, ini tu kacau ni kalon dololoma. Yo kuengo, kue siapa kira, takira, wera apa? Oira ketenga ersa kita kan na iwalwal da, God hates them. God hates the wicked. God hates the sinner. Praise the Lord. But the lady will go, God loves the sinner but hates the sin. And that's not true. Because God does not send the sin to hell. God sends the sinner. God doesn't send the sinner, but the sinner goes to hell. Kini malam balik, ni berumah nak mata ibu bala daya. If God loves me while I'm still a sinner, then I don't have to change. Sinner nabi yang bisa, kita kan lumanya uti guna kalau, nila kapat nyusem bula ti ngang ko nang bulay bala da. Na kamu bisa kin, ni lumanya uti guna kalau. Satu raw, ni rumah tama tayo bala da, apa sing sarana ni bisa, but ni tu bula cukup itu. God loves the sinner. When what to sarana ni kaya God hates the sinner. Praise the Lord. Amen. Anti Raw William damay na 7:11 of Psalms. 7:11. Now, no more translation. Sini kedua. God is a righteous judge. Yeah. God is a righteous judge.
and a God who is indignant every day. Yeah. And a God who is indignant every day. Every day. Indignant. Sinto ko every day, eh? Okay. Ang kaya na pag-isip ko, ito ko na binakasana ko, eh? Praise the Lord. Asal dundur na kalong, na bay sina kaya nga, bay na daw. Tamatay wala da. Tamatay wala da. No translation nga kapapirtan nyo. 7-11, eh? God is a righteous judge, Yeah. a God who expresses his wrath every day. Expresses his wrath every day. Yeah. Don't make to the sinner. To the sinner. Praise the Lord. Nakalo. Eh? Dundur baka nakalo. Amen. Eh? Na bay sina kaya nga. Pero pumatay pa wala. Every day, God hates the wicked, hates the sinner, and abay singa kaya nga. Kini balong-balay, na kinanguno to tolong nga, na ron nila may kina, kung tamatay wala tango, kinamating to di kalo, na kinabinakabwa. May kako ni mbulat ko kaya na dunro di kalo. Ako ni mbulat ko kaya na curse ni kalo, na bay dunro ni kalo, eh. Kaya ngo. Amen. Amen. Dua be kain to naka. Uang buat misal macam tu matangan bulat si bulat tambah. Dua be tu to naka sen dua be pakai puritaka se dua be wasen to naka. Sen dua be tarong hain to naka kasi mata tabua. Mana nak tu be wasen akan disen itu. Do naka be tarong partala. Karena nonton pakai taki so dakila pinak sarana ni rasa cikuto dakwe. Ya. Gai bambimi bana okito Mario tuisele. Dongona ni cikna sintamo. Tama sintam titina. Erndo komai mermai wakaita bipet. Narara mani bosan iklo. Satu kuno sarana bakundon dia. Tava makuna rawa katarai tipo makino baya. Se Gua di sana bukan tahu cuma untuk ada yang tadi. Iya sa, they need to study the word. Kaya pagkara ita ka chukon na bukon diyan, ita matay ka na yung takot. Bambali, dulu nagbilang na bilutak. Kaya doon tamata sa tumay na itutu ya. Warang ba tayo pamunta nga bisa siya. Kaya pagka nasa visual ita ka chukon may pangalan kung may ka. Kaya pabalok kita ko anda chukon kita chukon na kuno ni buto. Matim buto daw perit kita chukon. Iya. Mata na level chukon ko kaya katana ko kailangan na chukon. Mati siya kan chukon sa sipa ko may mga tawag pa din. Iya. Kaya nga nasa chukon na matin kuno sa sipa. Kung hindi lang kita chukon na rama, kaya sa na feel ta chukon. Siya ay buat tadi chukon na. Iya. Bala to pa na ni kuno na yung bunaw. May re-review na chukon may kinano na sa. Ya sana. Nda samay biru ko kobi nga patamat eh. Sasen ni rokobi na telo. Sasen rokobi na bosen ni kalo. Nda sambi to tikin. Nte sonda ka bi rears. Bila tik cira si cunda ni kila na tiki wala tambo nda to sa. Be wasi mai kina. Yung matang antara kan kita salah. Nama teni no brede kina tiki wala tambo eh. Ana pare ta yo na kalu. Ui sena. Karo kito iyo. Baka bitali na sort may hindi kaya na nakatulog. Karena sa in my blue lako. Saya nga tunin doon na discernment, saya nga tunin ka. Doon ka, that spirit na discern taka sa ka doon ka sud-sud ya laki-laki na. Ya discernment. Di ko sarang mo kay reject tak sarang nga melon. Holy Spirit cerah apa sa? Kalau tamu sana. Tu kiko cuma may. Maka sa mata kita tahu may baca ko yung mga kamatay. Cuma na punto may wasi mo sa kalau. Orang masuk tua tak tahu kami itu na seperti wai. Ibu tu sini na rapi kilo. Hindi may bangun bi sini lagi na. Sini kilo kan na na ba kilo. Na ba mo na tahu may bikin. Iya. Bagaimana? Kaya mo pala na lista lo kaya.
na foundation na rental rakatara ko ada kayo sa marwa Sana. no na bamu dibigo ko na way bubu ya no rental rako ko sa klacho ko na kaya sa chubi sa te utara na chiki na no mo nyo sa chuga na puno matin tinra o ko na guru ya sa ngata ko rental rako ko na kasa Ya. Sampai meyali juga ya. Kaya bisa ngaji na ko kaya da nagkaroon na puno ay nagwakanikia na kina. Ya. mambala ka bibi na puno ko na kanakin Rumah itu nanti tahu guna rumah itu tuh apa ya? Not every church service is for you. Not every church service is for you. Dan tiko ngana bonu ko bina kata nak kalau mau laku kina, metarai tadi kina nulu. Yang ona na kuna tal ondo waser cuma weekend go dua na sel group sa dua na ka talita nanti ko kina baleta no kila anda sa chiko na lo kila anda sa tiko iloma sengan anda se bata guru ka da rawata tiko ya umando rawata tiko kia the spiritual strengthening rawata tiko wana selele ondo waser chiko na namni sabaramai ano ko maro takatiko na selbo ondo maro ta adraga bihia may nanungula ko na doon na na sinekina na tamata iya sa nangurawata kina na kaumagsara Amen. Amen. Sana dia kuat tu kaya Praise the Lord. Jadi lah tentang kayak lektur tu kena masuk turang lah. Kau sampai ni tengah tombol nak kena paling tidak. Bila ini masih. Siapa kita kira salah? Kita kira salah. Kita kira salah. Itu tombol ni masuk yang paling tidak ada sa. Orang sahaja kalau mana makan itu. Kita tulis okey tu nak nak tu situ mai tumba. Saya nak bicara dia sah. Cuma nak ni kuai, ni kuai. Lima nak tahu masuk cuma nak masuk ya. Saya cuma tangan dikira ni masuk ya, apa paling cuma. Iya. Nampak cuma apa satu yang lebih banyak. Iya. Kena malu kena tahu nangono tu kita tahu tak kena nama masuk di turang. Sampai main-main dia kena tahu. Tu sakilai kena tahu. Tu sakilai taman tahu. Tu sakilai sar tu ngau dia tu masuk di rumah. Bagi saci kuna relationship ya. Saci kuna bewe kanya. Saci kuna isema ya. Betul tahu tadi. Tamai ke mana malai. Tu nak means something to us. Ndo nak kena malai weekend. Bibi. Iyo, na bibi. Bisa kelas satu ngai. Iyo. Usah suatu pada taman apa juga. Iyo. Kau iliu ya. Entah kamu gak kata kawan itu na. Meyah nanga. Rarai ngamar tamatan itu tamu gak katigo. Oke dapat tangan intar rumah di kenta tinggal intar tamu gak kato. Sandora kan antar pakai fancy. Oh ya usah kira nama sudura. Yes, nabi we kani nasya makanya saya pengantin kan. Jadi tu saya tiru sama nama tuntunya betul-betul. Cerita ndak mai lu nama tuntunya betul-betul. Jadi tu bikarestale. Praise the Lord. Bilang kasih sangga dia mata tu mai soal kali kenda. Sampai mata tu mai soal kali kenda dah sabar ni bila cerita mana kalau misa para material logika material londa na bunyi nona post yang dah sabi wasi teratigo. Praise the Lord. Dua tali dia kain doa kasih, dua dia taruh kain doa kasih, sen dua dia korek kain doa kasih. Dari dia tonggay masuk. Hallelujah. Praise the Lord. Usah kebe rendi ni elno me cine cikgu nak tu songgon yang nak kami sini kuai dan tuan masuk. Jesus, nak boleh kalau masuk demi nak kalau kami tidak mengalami. Thank you Jesus. Yes, Lord.
biwa seita na singa binangan ni kuwa na kalo. Tamango ni kito na tunga na tipo kina aloi kito na lumay kito na kalo menito vina menararama tiko kina nito mensawa. Na hindi na nyo naman ibos kito sa biwa seita na nabole na yawa yang kedua. Dambe matamuni na matagit na kami binangan ni kuwa. Hindi kita na kalo na kami binangan ni kuwa may kito na may biwa seita ka nanti na ninom ni bos na kito masu na kalo na bumisinga sa tigo matay kito na kalo. Kita na lako du rumah, kita na lako du rumah tigo na kalo nanti na ninom ni bosa. Ito sabakan ni tigo kina na bumisya na ko. Minabo ka lego na bubale, yan dudua na bubale minakaw na kaya ng dola tigo na bubale na kalo. Tamang ito masu na leni sa purugwan yan na biso tabi na kalo. Biso tabi na lal ni kobat, biso tabi na lal ni tanga, biso tabi na bula binaka na bebo ang bulay na kalo. Nang bongi binaka ni kuwa kito na yeti ko na babi na binaka na kalo ni okumi sabuni nito be kaki na nga ng bongi kito binanumi be giri na liwe ni sela ni tiko rawa tamang kiman sa ni kiwa na be karang be lau di rumah kiman babi na binaka kito na be binanumi tiko nga na masu na kalo ni na tatarayani ni na be sukabiyani na kalo be koe lulung kan be akan ng bulan bambo tikimuni be koe lulung kan ng bulan be kan bat tikimuni na kalo ito masuk tiko nga na lewe ni selong na kalo ni na be maruroi kima minawa sebata tiko na numuni blessing na kalo ang bongi bin na tiko ito dami ito gole so tiko nga na langin na bevere na bakay numuni tiko nga na bongi bin na tiko ito masuk sa na yada tanya na yada nga nilubam ni kuchisu ito turang kay bakambulat din na dodohan Amen. Nakar. Haleluya. Tutok. Uma vende? Uma depois de Saya nak pergi cek main mak. Oi. Orang sih. Hoy. Selalu masang tuwa. Iya no, sambil kepunati warna purna sudu sa taka. Oke. Sambil sudu. Tahu boleh pertama naik tak apa. Cilok. Boleh tak apa? Otak sama. Coba ke tangan. Cilok. Iya, kalau mau ngambil pun